igram Clash Royale. Prišel je Triple Draft, zato bomo šli en challenge, naredil ga je še OJ. Zbrabimo vse na sredini. To je to. Briga me, kaj zavržemo, vse na sredini. Ne, po mojem ima Sparkija. Ne vem, kako bo šlo, on še vedno zbira. Jep, ta model rabi zelo dolgo. Hvala Bogu, zakaj nimam Rage-a? Da je Elite Barbarija, bom to je kar nekaj. Ok. Se to deaktivira, ne? Sparkija. Upam. O ne. A ne si mogel preživeti. Ja, je, ok, vašaj. Ne. Ne, še je dobil. Ne, mogo bomo izžrtvovati, gledaj, ne gre. To sem toliko izgubil. Kar nami ubije. Povleš ga, Hidar, Fisherman. Kartonski Fisherman. A resno, ksem ga boš povlekel, ja, ko te zihar ubije. O, dej, no. Imam najslabši deck. Ok, to ni bil glih dober fireball. No ja, pač. You got my baby. Full mode. Kako boš pa zaustavil to, prijatelj? Ko se govori, mini peka, Zepi je full mode, še Fisherman, umri, ja. Ne vem, kaj bom naredil, oh shit. Imam sam stov, gledam do Goblin Giganta. Okej. Goblin Realma Life. In bolj rašnemo Elite Barbarija na tej strani. Tako. Zapis. Zamrzni vse. Ne, oj. To mogoče delovalo, ne, sam to bi mogel pa arčerke. O, ne. Ne, yes. In pa Elite Barbarije. Zamrzneš, kaj naredil? To nisem več videl, aj farbo. Ja, kaj gremo še na igro. Vse na sredini. Lag, seveda hočem to. Zakaj to delam? Lumberjack.
Hog pa Lumberjack, to bi lahko delovalo. Ali delaš neki, neka sam tako počas zbirat. Še dobro. Ok. Abito logo. Non sto vedendo come ecco. Надо спусти скелетона в un po' alto logo. Oh ne. Dobro, rašamo Lumberjackom. Lumberjackom. Ne. Ok, rage, gdje u redu. Zakaj? Da Hill Spirita čeka nosio se. Takole. Firecrackerka. In pa log. Log. No, tako. Ne, to ni bilo cool. No, se sem mesto transport tower. Ja, hvala. Ok, mogoče to gardi. Yes. Ampak vseeno dobra igra. Hvala. Kam ta strela? A pa... To ne... Kaj sploh ta je ona? Ne vem. Gardi. O ne, to je razbil tower. Skoraj zmagal sem. To sem nalaš naredil, ja, definitivno. Power. Da zbiraš vse na sredini. Grem še eno igro. Kar... Je dve igri premalo. Mega minion v redu. Mega minion v redu. Tole, witch. V redu. Lava Hound. Upam, dobil sem balon, prosim. Da imam kakšno... V redu. Mogoče bi lahko deloval mini peka Lava Hound. Ne vem. Ali pa witch, v zadnji pa Lava Hound. Da spona milijon skeletonov in sam da zato ravno eliksira, ne? In skeletona sem dobil. Pa da jim pol še ta peka, daj, no. Kaj to dela? Je ta zmrel, čisto, kaj? Ne, dej, roll delivery na unočane, jasno, dej. Oh, hodilo. Ok, zdaj moram našparati eliksir, nujno. Boom, sam rabo sem connection, to je to. Še en shot, no, tu bude še en shot, dej. Peka, moj. Tole je v redu. Ja. Hvala, strinjam, zelo dober play.
A vedo vam Lava Hounda. Witch. To je bilo Witch na napačnoj strani, bravo, Lukatis, kostoga. Kolek. Kako spet? A to je legalno ali kaj? Infalim peko. A sem še dejansko Ice Wizarda prej falil. Zakaj mi je to frizo? Zakaj? Roll delivery OP. Ok, Lava Hound. Stale pa mi to. I bo na drugiej stroni Dark Prince. Morsz. Ja sam rekao, Power sredine. Hvala da ste gledali video. Upam da ste uživali. Adio.